Bangpli gari kang hua tumaphan manja pulis atum kenep. Japanese encephalitis akiso kachelang ijiaphan kisodet barithe hanse apiapo kamatha kiso. Hamren Municipal Board asahe malong nominated ward commissioner atumaphan kangthum karni asai kedeng. Kardong pini prime tama berta long pen nili berta tharmang phisami juli bepi nonar jik tha bertang tot pen. Manja osi kai kita cherok tok pen sai ka cheklem kapang ching ponajok manja police station angkang manja along dampar ihum pen banghini aphan neping nang ponlo. Bangsop hi kenep long check banghini aphan amat pachiri dam thusi Guwahati rongsopi hengra bari long kang hurabrab ajir po banghini aphan puthot neping nang ponthulong. Karbi Anglong District Superintendent of Police Debojit Diuria Hinpen dampar kang hua tumaphan kiri ka kuruk dam jiaphan hukum kipia tengpen manja osi lapen Guwahati crime atumpen chelangra petpen kenep long tang driver atumaphan paja ponsi kiri katarli basai deng ponsi Guwahati rongsupi hengra baria longta puthot banghini gari kang hua tumaphan nep ingnang ponthulong lo Guwahati along kenep long check banghini atumalong pen gari humpho nep ponlong lo kenep long check agari lake I-20 ML 05P 9588, Bolero ML 10C 1898, Bullet Bike AS 01 DZ 0509 Lapen Ihum Dampar Agari Neplong. Kaching nang check bang pliatum Manipur Kaching District Kakiring Police Station Ahawar along kido Kurjeswar Singh Asopo Raju Kumar Singh Arta Thongkebra Pho Meghalaya East Khasi Hills District Shillong Sadar Police Station, Jail Road, Arongasor, Karlitang, Aror, Kanta Biswas Asopo, Ajay Biswas, Arta, Tikebra Pho. Lewalpara District, Ronguli Police Station, Angkang Alongkido, Tiores, Karkata, Arongasor, Karlitang, Irfan Ali Asopo, Abdul Banik Lapen, K. Singh Asopo, Prasan Singh Atumaphan, Nep Ingnang Ponsi, case number 18, 2020 Pabonpon. Case number 18/2020 আমি এটা কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিছিলোঁ এখন ডাম্পাৰ ইয়াতে পোৱা সংক্ৰান্তত ইয়াৰ পিছত আমি যোনজন ডাম্পাৰৰ ড্ৰাইভাৰ আছিলে তেওঁ ধৰাৰ পিছত আমি কিছুমান লিড পালোঁ সেই লিড মতে আমি গুৱাহাটীলৈকে এটা দল ৰাওনা হওঁ আমাৰ মাননীয় SP মহোদয়ৰ নিৰ্দেশমতে আৰু তাতে গুৱাহাটী ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চ আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট পুলিচ ষ্টেচনৰ লগত লগ হৈ পেলাই আমি আমাৰ হেঙাবাৰী অঞ্চলত আমি 3জন গাড়ী চুৰ ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ পৰা এখন বলেৰো দুখন ক্ৰেটা এখন I-20 আৰু এখন বুলেট আমি এইখন ৰিকভাৰ কৰিব সক্ষম হৈছোঁ আৰু এতিয়া আমি চাই আছোঁ বাকী আৰু কোনোবা থাকিব পাৰে আৰু বাকী যদি আৰু কোনোবা থাকে তেনেহ'লে আমি প্ৰচেছ কৰিম Humpli agari kene ponlong ahut ihum I-20 agari along abangke gari kanghu iji kiplok I ahormu mobile pho lapen duplicate gari number setame longpon Rosan Hansi report Karbi Anglong live Numati constituency Denarong Bithi Langso Chinthong Hanse Arong Amekar Rupsing Hanse pen Rina Kropia Sopo Barithe Hanse Arta Ninkansir Keba Oso Japanese encephalitis akeso kelong lokajok apia potum kamatha kisum dukoklo Bangso ajok kisodet apia poatum asopo kiso kachelang ijia phan KAAC CM Tuliram Ronghang alongsi kerap johang ponlo Numati constituency Angkangarlo Denarong Bithi Langso Chinthong Hanse Arong Amikar Rupsing Hanse Normalom Dead Piangkang Corona Kisuk Yung Plobo Porahut Choklem Chadamavar Saikave Kicho Move Kamatha Kisum Hektik Aporahut Si Asopo Barithe Hanse Kedamtang Bosignify Engora Kethomarni Aok Ringno Dagajok Den Arong Along Kiso Chiranglo Barithe Kiprek Jaga Kiso Kicholong Lok Ajok Dipu Medical College Pen Hospital along an Sega Chelang Jiaphan Kedamtang Bosignifying Kora Po Arni Chibanlo Dipu Medical College Pen Hospital along Barithe Aphan Dr. Atum Sekelang Ponahut Japanese encephalitis akesosi long lok lo kuang thek long si dak DMCH along ki un elo non prabjin pen Guwahati arong sopi Municipal Hospital along an ponsi ICU along si biponang pupusi Dr. Atum Kethana Teng Apo Rupsing Hanse nang chathandu
Pelada kota Pulau Nero. Kenon bang pelada kota ini jadi ya soalnya tidak nak aku dulu. Kenapa nama cepon tadi? Non ini nak kita nama hati tak punya, mati nak kita nama pun. Nanti jauh juga tu nak posisi lang pun beri nak tu nak pilih orang. Jadi tu nak ke nak sekolah dia bahasa itu, jadi si besar sini kita sendiri pulau. Alam ini bahasa nak kita ingat jadi tu ini. Sendiri di sini tu nak tu alam sekali. Ini tu mana ajar tahu hentar itu ini bilang tahu ini kan orang Untuk itu pas kemarin ni itu tu baldak ini di ke hadapan aku cakap ini dah Api apo tum barithia phan ke prek jaga ke sopen kapa media jia phan Guwahati rongsupi mission a hospital along an kache pon jia phan arideng along tangka noya ke erta kabida rajok kiso kache pon ijia phan katherak amahang chidip lupsi non ke dobom Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang aphan kirap johang pon Rosan Hansi report Karbi Anglong live Tangtiran malam so dihina mo phan biro tang ton monik sinam Dihina mo phiputhot birtar ju thuiglona Hamren Municipal Board pen patirpi ponsi Hamren pen Banghini nominated Ward Commissioner Kangbai kache hok ningkarong kachi piang thek Banghini nominated Ward Commissioner aphan kangthum karnia sai dengpon Karbi Anglong Autonomous Council pen Kangbai lapen kapangdak Hamren pen Banghini nominated Ward Commissioner kepon atumaphan semi dengdet pen Hamren Municipal Board asahe malong kedamtang signify kora trok arni arongaje kachipi pen kangthum karnia sai dengpon Hamren along Ward Commissioner nominated Kangwai pon Moniram Teron Ward number trok lapen sangpi Homtara Terangpi Ward number kethom atumaphan EM Rupsing Teron pen Jalinsi Karcho amai pidopen lamthi jaipon Halapu Banghini Ward Commissioner nominated Kepon Abangpu Moniram Teron lapen sangpi Homtara Terangpi atumpenta aning karong pen kachora lamthian parta aning arlo kamatha alamthe jaipon rengti First of all, really youth affairs ahin, youth development mate youth skill building kitcheng really youth atumhan oriented skill building la bang Asia program desi project upon the first plan for Council CM Tuliram lapen ini dong Hamren mesti IM ini karena semua teman kabon apa ini bagi anak itu seni tiba apa seni asisi menyelami dan hamstan dalam teman tapi ini lihat kampung dia chairman jadi sisi kami kita kadang misalnya ini kami di dulu hasil mohila am sami ini coro sedang untuk Hamren sedang orang hubungan sedang menunjukkan kami Labangso amai along Hamren Municipal Board Chairman Biren Tiso, Dunmai Phu Het Singh Rongphar, Border Chairman Richardson Hanse, Religious Minority Board Chairman Joy Singh Tiso Atum Chetong Dunse, Kangthum Karniasai Pachunpon. Hamren Ben Daniel Inghi Karbing Long Live. Pini vosik ne phai kora troxy arni mentaro yuratum patir piponsi paklongkam Genius Academy School along HSLC lapen AHSEC asat lang ki untun bang thongke pra sirke batuma phan an sose akang to yang deng kapali dun thek jia phan pura karjo asai kedeng patupon mentaro yuramai phu Rustom Singnar kachari ponamai along number krepo Mahamaya constituency local MEC Karbi Anglong Autonomous Council EM Lunsing Teron alhi sarpo aman pen chetong don
Manpeng Alohi VDC Chairman Orson Rongpi, DMB Chairman Biren Singh Teron, Mondal Amaipu Purna Ingti, Chunbang Babu Tiso, SGB Bodon Taro, New Life English School Principal Daniel Teron, Genius Academy Principal Robinson Rongpi, Pastor Kensing Rongpharpen Danglok Ong Dong Atumta Chetong Don. Karcho Maya Long Iam Lun Sing Teron Lapen Kechetong Don Aluhia Tumpen Satlang Kyundon Atumaphan Non Malongki Laan Wet Angdeng Kapor Hichotke Nahokta Lidununi Lasi Ansose Mesen Anathu Kachari Don Tek Jiaphan Bor Ipon Tunang Jipu Than Paridun Lapen Hirjumi Hangpidon Si Kewang Jiarni Ansose Kengkam Kimi Kachejor Pontek Jiaphan HSLC Lapen AHSEC Satlang Kyundon Atumaphan Karcho Sai Pachunpong Halo, mitrai ke pas, lapan hasil ke pas atau macam diri me paji di blok, kado kami akan ta, masih la solo god pini, ladak helogar ha waralong, alang itu nang halo, dak inglong pigan, hati dok muka tahun, lapan de parokwa, lapan de denong, kado ipan hati helo kita lah anak tokolong kita mi alang itu mitrai ke pas division tu, second division ta tu, lasi latum nang cepat yang punya itu ladak alang itu kan. Hirjubi ame isi le dapat dupon lo lah sih. Dok Mokaben Semsing Ingti Karbing Long Live. Nang di Prime Time Berta Kila Ponsigang Tonik lo, Dome Thakmi, Kurang 2.